Pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog. Današnji lep sunčan dan je rezervisan za šetnju južnim kučem. Jedan od posljednjih divljina Srbije, a slobodno bih mogu reći i Europe. Kraški plato Velike Brezovice, istoimena reka koja izvire ovde. Površinski otiče neki 2-3 km i potom u obližnjoj uvali ponire i pojavljuje se posle nekih 20 sati na vrelu Radovanske reke. To su stručnjaci konstatovali pre nekih 20 godina otprilike farbanjem vode. Merili su proticaj. Južni Kuče je inače najveći rezervoar pitke vode Srbije. Ogromno divlje prostranstvo u radijusu od nekih 50 do 80 km, nema naseljenih mesta. Samo je tako poneka bačija gdje ljudi sezonski dolaze ovde, dovedu svoju stoku, ovčice, napasaju, prave sir, kačkavalj, kajmak i distribuiraju. Rekao bih da su seljeni iz okolnih boljevačkih sela, Mali Izvor, Jablanica i ta neka crnoračka sela. Znači, celo ovo prostranstvo Brezovice opasano jako lepom, uglavnom četrinarskom šumom. Prečnika je otprilike oko 4 km. A pored ove kraške površi postoje još nekoliko većih. To su Plandište iznad Krivog Vira, Mala Brezovica kao i Igrište. Po nekim predanjima mesto gde se igraju vukovi. Kad smo kod životinjskog sveta, iako je ova oblast bogata divljim životinjskim svetom, najveća populacija vukova u Evropi je upravo ovde, ali ima jako puno i jelena lopatara, srna, divljih svinja, kao i muflona. Ovo može biti ovde jako lepo mesto za piknik, za izlet ako porodični. Pristup je dobar, relativno skoro urađen put do samog ovog platoa, tako da možete doći ovde uživati i osjetiti, eto, makar za trenutak divlju sredinu. Za one koji bi hteli da se okušaju u nekoj od avantura, ovo može biti dobra strateška tačka, strateška pozicija za polazak ka raznim nekim lepim destinacijama. Prostranstvo je ogromno, tako da eto, opremite se dobro za razne neke vremenske uslove. Naravno, signala skoro i da nema, tek negde baš u ovom ovde delu, ali inače generalno Kučaj uopšte nema signala, tako da offline mape, navigacija je obavezno, ponajbolje u društvu da se krene naravno. Može se pešačiti, mada kao što rekoh, prostranstvo je baš jako veliko i ove distance velike se onako malo teže savladavaju, treba malo više vremena. Nešto što je najbliže odavde je vodopad Prskalo. Od ove raskrsnice na Troglam barama je otprilike nekih 10 km, znači sve ukupno oko 20-25 km hoda u oba smera. Tako da je to nešto onako što je možda najpristupačnije. A od ostalih nekih prirodnih lepota, mislim je ovo samo po sebi prirodna lepota, ali od nekih tako zanimljivih lokacija jeste Lazarev kanjon, koji je odavde udaljen nekih prilike 15 km, možda i 20. Možda je ponajbolje da se savladavaju ove distance ili džipom, nekim terenskim dobrim vozilom ili biciklom. To je onako nešto najprihvatljivije. Tako da, kao što rekoh, najpristupačnije iz pravca takozvane straže sa magistralnog puta Paraćin-Zaječar sa prevoja Čestobrodica. Odatle imate do ovde nekih 30 km, jako je dobar put.
a za sve ostale neke destinacije džip ili eto pešaka za oni koji su u dobroj kondiciji. Dakle, vodopad Prskalo u ovom smeru ovde, desno Valkaluci, kanjon Kločanice, oni su tamo znači u ataru, da kažem, Despotovca, kao i Vinatovača, jedno od malobrojnih prašuma Srbije i upravo ovde u ovoj oblasti, a ovde u ovom smeru ovde, da ću to malo isto da snimim, po završetku ovog puta ponovo kreće Makadam i ovaj put ka čuvenoj Dubašnici. Također isto ogromna visoravan kaška površ. Tu kreće već malo lošiji Makadam i u tom smeru se izlazi do Mikuškog kamena, kao što malo prepomenuh Lazarev kanjon i onda potom Botsko jezero. A desno postoji isto jedan put. Sad ništa od svega toga nema putokaza i ništa nije naznačeno, ali eto, ako imate navigaciju i offline neki map, onda ćete lako vidjeti, se desno odvaja dole za Bogovinu, to jest Žjeboru i izvor Radovanske reke. Onda posle toga sledi spust ka dolini Crnog Timoka i selo Jablanica. Tako da su to neki od maršruta, eto, čisto da imate otprilike sliku dok se može ići. Postoji mogućnost da se zaluta, naravno postoje neki brojni šumski putevi, neke alternative gde se može onako i omašiti put i da bude situacija nezgodna, a signala nema. To je bar iskustvo pokazalo brojnih nekih avanturista kao i turista koji su pošli neopremljeni sa nekim lošim vozilom i ne poznajući teren, zagubili se i onda su ostajali u ovoj oblasti po nekoliko dana. To je nešto ovako na što trebate obratiti pažnju, a također isto i često postoje gađenja, održavaju se strane Vojske Srbije na Pasuljanskim livadama. Odavde udaljeno negde 40-50 km možda, tako da i nije baš blizu, ali oni za svaki slučaj obezbeđuju ogroman prostor. Tako da ako dolazite iz daleka da se neprijatno ne iznenadite, informišite se na sajtu Ministarstva odbrane ili pozovite, ja sad iskreno ne znam detalje, ali pokušajte da doznate kada su gađenja, tako da u suprotnom možete da se razočarate i da se vratite. Kažem, nisu non stop gađenja, ali eto, održavaju semena na vreme i ja eto bar sam se u više navrata vratio, eto na kilometar 2 od vodopada su me vratili natrag. Mislim i eto i oni su i tolerantni tako da i puštaju, ali zbog nekih potencijalnih nelagodnosti, a i opasnosti naravno po život, ipak bolje ne. Može se proći na sopstvenu odgovornost. Ova brojna stada ovde obezbeđuju brojni psići, čuvari. Evo ga jedan ovde pored auta uhvatio hladovinu. Tako da ću nekako morati da priđem polako i da ga omilostivim da me pusti. Gde si, kuco? Dođi, mali. Gde si, Šarko? Gde si, lepi? Dole, psići. Da čuvaš? Gde si, Medo? Gde si? Jao, Medo. Ras istočne Srbije čini oko 20% teritorije, a od toga 12% su povremeni tokovi, površinski tokovi i 8% stalni površinski tokovi. Tako da to je nešto što determiniše ovaj kraj. Velika prisutnost reka podmornica, kojih ima preko 100. Kao magijom pojavljuju se, nestaju i potom se ponovo pojavljuju. Eto, jedna od njih je upravo Velika Brezovica. Ona je inače najveća reka podmornica, najduža u ovom delu ove oblasti
zapravo u oblasti zapadnog Južnog Kučeva. Za ovaj kraj volim da kažem srpski Dagestan. Stalno podsjeća na neke krajolike Azije. U našem kraju još uvijek ima netaknute prirode i zdrave hrane. Ako nešto silno za zdravu životnu sredinu, onda je sigurno oblast Južnog Kučeva. Ovakve scene su sledeće. Baš nekoliko mesta. Ako vam se svidjelo, lajkujte, podelite sa prijateljima i dobrodošli u istočnu Srbiju. Pozdrav!